on sembra na ntoko bi ekoso ewo TikTok a maiwe bi a wo mo coin nam so aduabo bi ekoba mu a baakun ewu na baiwe asesi a wahwe ne nkan ye frenom eye Prince la entokoi ano ye diye ebe ye namfofo ntokwa ese busuan ntokwa no we som na we yasom we som na we yasom we nam so ma Akosua allegation e de duabo ejina mu be na mekase eye Prince la no wahwere ne nkwa na sesi anipa bebre na akase eye Akosua allegation ne duabo no na ekunu sanso na bebre na akase na lady na akase o kidney problem dada enu na ekunu na damfo a wone ne nam eboku suata frɛ wo mo sepa sa wo hwa wo mo sepa ai centafo no ono ankasa di ewuo no mu enkyeremu aba sɛ ya Akosua duabo no na ekunu na sɛ yare bi a hyehyehye ne ho na ekunu ma yentie na damfo no emra enya so ye be fa ne sa oda ine Priscilla madamfo pa okasa na damfo pa abusuan hwe video ya yede atosi omo ye te centafo o TikTok ya hu de ekoso ni be abra Priscilla what TikTok omo ye live omo so na ntokwasem ni ade na o je ne san ene sim bebre like ntokwa na sha say free like free famoso and sana e bag madam for no so like edidi atem bebre na course ati ase obi edio we di no atem we should di no ko ho atem ba yen ma do kwanti a we na ba ya Akosua allegation ka say madam for na wu no e ne de no ne ku madam for eti ye na ya pa enipa do no bi kran kasa kra also wu a so like we are there nya omobro bi wo mu omu se ni nkofo bebre nkasa o ba madam fu no wu ye no ofo bebre mo ye ni omu nkasa nyina na ye kasa omu se nipa ye nsahwi o nipa ye nsahwi abra mo ko a Akosua allegation ka se waboni dua no wadamfo no no di nkomo bi fa ho se bi a enhu bi wonu mu ana wo fa ne serious there be on se allegation de na ko yese madam for na nkoka no allegation e be di na tem sade na simni na sisi na na mo ho bi allegation e sha say ye den e di na tem na omo so ye den e di ni bi se medi di atem so di we be di we hu atem so be di we hu atem ati ase ti nim de ko ba ya allegation be ka asase mo nyina wo life eti ye na ye me yankasa santo kwa ne kwaso ya na atem ni wadamfo dim komo ka che ni se ontwa ne ma bi so yeah what's me friend maybe wo kwan mo wo fie ma se madam for na so life my friend no it's a personal be quite of me a me say yes I say onua giant tokwa no konwate cause life dey 10 years bra maybe you video side actually madam for you ma me ya mate na de konse we meet me 24 kasa o jidi se allegation dua no na ye adwuma wo wadamfo ne so me pa twa allegation dua no nya allegation dua no on ya asem na aba esi na no ye den o ka ne de ba ye ben se nya allegation dua no na ye den nya madamfo nya no abra wo yare ye wo ben no wo be na etesen na ne yare na emu tesen like o yare ye no me friend no on bedjuma na me friend no se chicken mama ya chicken post egunu na me se san no se an chicken post na eden e sha se egu ne chicken post no so sa yare no so kro di ka yare be 8 years man ho to no en ko honhon no nkofo ka se duabo ni bia honhon ba ko hwe na ye kidi de yare what you say enti no sa to no na sa eden on se kidi su ni sa ne man emfa ebia obi onum shisha akọ ne sa ways ni emfa ba na ye nim se sa na beba yes allegation ka se obodwele nya madam fu nya allegation dua na ye de nya madam fu no dia ye ben se nya allegation dua yes ya yo e baaye na koye na asaba e ba so e ba se chicken post it will no say chicken post na ye de e good no osma me ya me see yes Priscilla see ya we say the chicken post em so nya me ba fie aba be do abehwe be share no mo se madam fu ne so te Mr. Priscilla who you okay say and you okay First la we are sure mommy am okay braye madam for ne braye because yare no de kai ndada
no we na last chance was ko de ebi onum shisha onum ensa onu o smoky was sanu me na was ko de ojai madam no se bibi obi nim se bibi se na kebeba anka wa anya sa de we nyina allegation dua ne de nye ne nya madam fu etimi aka yankopon tam se allegation dua ne nya madam fu wo fear na wo hospital madam fu di kan ba fie oso me sama me ya bebi adu de me hia kidnum sim ayi be yi media ba ko de amma no de ajo nkwa madam fu so me sim so sama me da bi menyi nim sinya damfo bia ne be yesi yi ni ba fie obedi me nchen 4 days na me hye no fie me ma me mu nyina hye no fie me ma me de ne kwa asori nyina nyina just madam fu ne da be 5 madam fu ne da sana madam fu ne sama me da me se prescribe da bi one da me means me da yana na me hye prescribe ofie na prescribe be fie sande okwa asori no be fie ha sei afi me frɛ madam fu no phone so sami nya no me so na me so me ho mfa me timi mba ho ti how much na ye frɛ me say madam fu dey charge madam fu na to gym ti me ofie sa na me pa nkro na me ye dey o ma nurse ni no eye dey afa me say o abusuafo o wanuafo nanfo o wanuafo ba ma nurse for the gym me number na frɛ me say me na me sign na ye nhye no Miss Priscilla Matime ba na so to me famu fa dropping call mo dey ko ji ho akohwe madam fu no idu mentimi anhwe madam fu na ni mentimi kura ewura ho on ni pen madam fu me kama su masem nyina ache on so kama de achile me ni mi ani yesepa o bi sa madam fu na ye be hia ye mo bi hu ye be kase ye ntafo eti enura ye ko ho kohwe madam fu no ye gudu hospital be bi oda no ya madam fu ni no tie ye mu hye ye na ibusa na sponsor de madam fu no we na makoma mo say omo dina akọ cancer okoda machine so wo esuro ho na ye ko ye fa omo yi na ye we de ye ko suro ye duo na me bo wura ati be hu madam fu na ho me madam fu na ble na esu aka mo hospital ho me si da bi president mi nya yes president mi ko njame yeti kema ye be fie 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 na mi hu se madam fu no ye say ye dru okadem yetile okadem edru ji ho kakra ti ye be kuro fu ba be ka kire ma me se ma obele so ba ne na ho oda machines wo soro sana ma me kuro edikan ayede akodru ho na ma me ka ye frɛ say next for frɛ say me fa na ma me ebusa sa den tire me frɛ ye me fa na ma me iti ebusa next for sa aden next for ne say obibia nye no na oyo ke yedru a yes madam fu na wu nice me spirit papa say free me mu ko so ni madam fu pa aka obiase o me se me na fo be dia global no pe na me kama su maseme chile no say sanka ye kidney transplant e ma na kan ho beto no ba na ka echi obia ya ka echi next for no kwet me kasa ka echi in the last days no no aka say hu say de adro ni de otimi kasa bia ma me ya me pese me bele ma me pese me kume hu pese me do kume because de adro no ye chinia se wo hu mo nchemu me da se se o twa kwintro